Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, ating meto nga bagay kulang gagami. Inga talastas mi at asane, ing migit kang maulaga, king isato nga mambage. Matamba mo sanang katmunding puso me, karing pibandyaning lugod mo, baning sablang makayaliwa kaniti, binanang maging alang ulaga, malagwa mi ng isakwil, ban makatuki kekeka, kambena, amekisan metong karing kalulo. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ning kabyasnan. Minalangin ko at mibiyaka ko ing katalinwan. Menigapu ko at ing espiritu ning kabyasnan dinatangya kanako. Pepalalo ko ing kabyasnan maygit karing setro at trono. Ing sablang pibandyan alang ulaga, nung kaya pakilimpi mo. Ing isano pa mang diamanti, eke pakilibe. Uling, nung kaya ko pakilimpi, ing sablang ginto, may ngari mong karampot abalas, nung isiping mo, kaya ing sablang pilak. Bala mo, mistula mong burak. Liguran ke may git king masanting apami kakatawan o king legwan. Pepalalo ke may git king sulu. Antinaning inglinang na biasang kukupas. Kambe ning dinatangkaku, ing sablang mayap abage, ing pibandyan adaralana, emo abilang bilang. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, dalit apakibat. Katmuan mo kami, king lugod mo, o Ginoo. Bandalit kami at tumula. Ulitan tayo po. Katmuan mo kami, king lugod mo, o Ginoo. Bandalit kami at tumula. Ituro mo kami, king Bie, makuya Diyo. Ban puso mi, king Belwan, ipabiyas na niya. Ginoo ing kaya kang kaya kami ang gakapilan, kaya kalasanang lunusan dening kaya kang alipan. Katmuan mo kami, king lugod mo, o Ginoo, bandalit kami at tumula. Kagising mi ning abak, katman mo kaya sa king lugod mong alang kupas. Bandalit kami at tumula, kabang mabiya kami. Alilan mong tula itang kalungkutan, akya kami pepagpa kanitang panahon, ning kekeng kasakitan. Katmuan mo kami, king lugod mo, o Ginoo, bandalit kami at tumula. Ipakit mo karing talasuyo mo, ing makapagmula lang depat mo. Bustan mong ding palipi mo, karelang akit,
ing mayupaya mong dapat. O Ginong Diyos, ing kaya sanang bendisyon, ibiye mo kaya kami, king sablang dapat mi tagumpe, kaya sanang ibiye. Katmuan mo kami king lugod mo, O Ginoo, bandalit kami at tumula. Pamamasang iba't king sulat, karing Ebreo. Ing amano nin Diyos, mabye at mayupaya, may gita taram, kesa king sano pamang, espadang dobli taram. Managlus ang ganak ing nula mikakabit, ing kaladwa at espiritu, ang ganak karing pikalo kalwan, at busbus daring butol. Asa sa gira na pating lihim ng pagnasan at isipan ng tao na anuman alaka nga sa likod king Diyos. Ing sablang melalang makabuklat at makalantad king kayang panimanman at kaya tamo munye kwenta tungkol king katamong sarili. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, parangalan tayo pong ining maya pabalita. Itamongan po, mapalad na rin pakakaluluking espiritu, uling karelaya yung kayariyaning banwa. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kaya kaanti mo rin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya kaya ka, O Ginoo. Inyang mamako na Jesus, ing meto nga lalaki pupulay ang linapit kaya, at kitang na. Mayap ang maestro, nanoing daptan ko bakong kamtan, ing biye alanangga. Pekibat ng Jesus, bakit tausan mo kong mayap? Alang mayap, nunemo ing Diyos. Malumuring kautusan. Kamakamate, kamakipangalugod, kamanako, kamaglaram, kamamirait. Igalang may tatang mo, ang poniindu mo. Maestro, nga naning lalaki, iba't pa inyang anako, tiparan ko no, reting kautusan. Kingmit mong lugo di Jesus linawen ng marat na ing lalaki at nga nakeya, metong pangbage ing kulang keka. Muli ka, pisali mo ing sablang kayatinan mo,
at ibiye mo ka ring pakakalulot, at mi kapibansyan ka karin banwa, kay ba't tuki ka kanako. Inyang damdamanan ng lalaki iti, may lulam ya lupa, at malungkot yang meko uling tutuyang mabandi. Kanita inarapanong Jesus di ngalagad na at nga nakarela, tutuping masakit karingating pibansyan, ing lungub king kayaryaning Diyos. At ding alagad may biglala kareti nga mano, dapot nga na pang tinuglong Jesus. Anak, tutuping masakit karingating pibansyan ing lungub king kayaryaning Diyos. Mayanya pa king meto nga kamelyo ing lungubya, king busbus ning karayom, kesa king metong amabandi, lungubya king kayaryaning Diyos. Lalo lang mi pamulala ring alagad at mi kukutnanan la, nung makanyan ninuring miligtas. Linawan nung marat ng Jesus at nga nakarela, karing tao, iti masakit malyari, dapot king Diyos ali, ing sabla, apapalyariana ning Diyos. Migsalita yi Pedro, lawan mo likuan ming sabla at tinukikeke ka. Nga nang Jesus karela, at sasabihan ko kay kayo ini, nung lakwane ning ninuman ing pi bale-bale na, o kaya ring kapatad ng lalaki, o kapatad ng babay, o kaya iinduna at tatang na, o kaya ring kayang anak o asikan, king uli ko, ampon king uli na ning maya pabalita, tanggap yang dinadinala na ukduking panahon na iti. Bale, kapatad da lalaki, kapatad da babay, indu anak ang ponasikan, at busal ning kasakitan ang timurin. At king panahon na datang, tanggap yang biye alanangga. Ing mayap ng balita ng gagatang galigtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Mayan niya pang milub, ing meto nga kamelyo king busbus ning karayom kesa king meto nga taong mabandi, amagnasa o buri ng milubya king kayaryaning banwa. Malino yang mipas siya iti, king kay katamong pamamasa ngene. Mas saguliya pa kanong milub, ing meto nga kamelyo, king busbus ning karayom, kesa king taong mabandi, amagnasang lungob o milog, king kayaryana ng Diyos. Nga na po ning Ebanghelyo tamo. Nano mo'y nga manuana ning Gino kareting kayang nga mano. Baliyo po at naku po king karakal kilalang mabanding tao. Karakal ko kilalang makwalta. At dingaliwa karete, kakaluguran ko pa. So buri na bang sabyan nita, magkasakit lang milub king kayaryaning banwa, uling makwaltala. Nung magbasi tamo mo, king manwa na ning keka tamong pamamasa. Magkasakit lang milub king kayaryaning banwa. Pota bang makwalta ka, pota bang mabandi ka, pota bang atinan ka, magkasakit kang milub king banwa, oy tabaing buri ng sabyan nita, oy tabaing payabot na nita. Ali po. Ali. Misa na panalben ke po, king TV ing meto nga taong mikyabe king meto nga game show. At iya po ing maswerteng, miswertsa niting taong miras ang gaking jackpot round. Nga na po ning game show host kaya kitnane, nga na, bakit gusto mong manalo ng 1 milyong piso? Nga na kaya, baliw po yung pekibat na niting tao, nga na, gusto kong manalo ng 1 milyong piso ng 1 million pesos kasi gusto kong yumaman. Pag mayaman ka, masaya ka. Pag mayaman ka, marami kang pera. Pag mayaman ka, mabibili mo ang gusto mo. Nga na. Kutang. Balang makwalta ba? Masaya? Pota bang atinan ka? Pota bang mabandi ka? Ingbiye mo kanita maligaya ya. Nung lawan tayo po yung mipas sa Ebanghelyo ngayong Domingo, bala mo yata makatibis yung bagya, makayaliwa yung bagya, ing milyari kaniti nung nga pansinan niyo po.
Ing metong kanong kayanakan, anak ya pa, pero mabandine, makwalta niya, kim pamamasata mo. Rich young man, nga na puniti, king English. Mabandiya, linapit ya king Gino, nepo, at atin niyang kitang kang Jesus nga na, maestro, at mo kabud maestro, mayap a maestro, nga na. Mayap a maestro, nano mo po yung sukat kung daptan, ban kanita kamtan ko yung biye alananga, nga na niting mabanding lalaki, nga na niting makwaltang tao. At telatag no ning Ginong Jesus kaya, ring kautusan ng Diyos, ding commandments, ding 10 commandments. Dapat ini palang lalaki, dating kautusan na ni nga pong Gino, tutukya na lang manibat pa niyang anak ya. Teacher, all of these I have observed from my youth, nga na, manibat pa po inyang anak ko, deti pamintuan ko no po, nga na niting mabanding tao. At neking kasaya, siyempre, ginuking dimdam na kaniting mabanding lalaki. Pero inyang sabihanan na nening Ginong Jesus, king metong abaging kulang pa kaya, king metong abaging ala pa kaya, naning meging reaksyon na, nitang taong makwalta, may lulam ya lupa. Malungkot yang meko. Bakit? Uling binayang mabandi, binayang makwalta. He had many possessions. Mahirap at mabigat sa kanya ang bumitaw. Mahirap at mabigat sa kanya ang magbigay. Iti po ing metong apangumbirana ng mipa sa ebanghelyo kay katamong yening Domingo. Generosity. Be generous. Matutong magbigay, maging mapagbigay. Nano po ing punto na niti? Simple mo po. Ing grasyang ke kami yabye, balo mo sanang idake. Uling ing taong mapamye, tanggap yang alananggang bye. Ing grasyang ke kami yabye, balo mo sanang idake. Uling king kamatutuanan po, ing taong mapamye, yang tanggap alananggang bye. By the way, king kay katamo pong pamamasa, nepo, king mi pasag ebanghelyo ngening Domingo, ala naman pong sasabihan ng Ginong Jesus, na maroking maging makwalta, na maturing maging makwalta, o kasalanan ng maging mabandi ka. Alayang sinabi Jesus, ketang mabanding taong linapit kaya na marok, ing mabandi ka. Nga na, alayang bitasang simbitla, ing Ginong Jesus. Ing adwa na mo, ning Ginong Jesus kaniting lalaki, ing kaya tinana, balo na mo sanang pamye o idake, karetang mas mangailangan kaya. Nga po, kasi makasakmalye. Nepo, pero hindi niya ginawa. Ang hinihiling ni Jesus sa kanya ay matuto siyang maging mapagbigay siya, mapagkaloob siya. Pero agyong gawan ita, inyapin melulam ya lupa. Baluta naman po king biyeta mo, na kailangan tamo yung dita kakailangan. Nepo, kailangan tamo yan. Itang kayatinan. Ban kanita tintamong piblasan, ban kanita tintamong kanan, ban kanita tintamong tuknangan, at ban kanita atususan tamo yung aldoldo tamong pamangailangan. Ingkay mutan, mumuli mo kung king lungkot, nung makasakmal kagamat. Ing nano mang atin ka, ing kayatinan, muli king lungkot, nung ikang tao, binakang maymot. Tula at saya ing kayabe, ning pamamye at pamidake-dake. Kaya't ang taong maramot, siguradong sarado ang kanyang mga kamay. Pero ang taong mapagbigay, siguradong bukas ang kanyang mga palad. Na po? Grasyang ke kang miyabye, ing kalamak ke kang miyabye, balo mo sanang idake, uling ing taong mapamye, siguradong tanggap yang alananggang bye. Kadwa, ing lilisya mo king marok, sapat. Ulitan po, ing mimiwas, ing lilisya mo king marok, sapat. Ing mayap, sukat mo namang marapat. Papakit, gagawan, ing kayapan. At impukan nung atlong mi kakaluguran at deti mi papagkwentula tungkol king maulaga king biyeda. Nga na po kanunitang mumuna, kareting atlong mi kakaluguran, ako basta't may kasimba ko aldo Domingo ay biye king oras ko, ing panahon ko king Diyos, okay na ako. Nga na. Ita naman kadwa nga ng sinabi, ako naman,
Basta't ay bibiye ko, alilingunan ko laring pamilya ko, ring anak ko. Maulaga ita kanako. Nga na po. Itang katlo, aliwaya pakibat, aliwaya sinabi. Nga na, ako naman, nga na, basta't ala kong peperwisyo ang aliwang tao, okay na ako. Let's focus on that. Walang pineperwisyong tao. Ating taong makanyan la dapat, ating taong makanyan la po gagawan, basta talalang peperwisyon, okay na la, sapat na itakarela. Pero alipo, ne po. Makanyan po inggewanan itang mabandi king mi pasage ebanghelyo tamo Alaya naman pong peperwis yung aliwang tao, makamate ka no, kanumana ko, makipangalugod, latag na lang, ning Ginoong Hesus, detangan pamintuan na lang. Pero kutang kumo, sapat na ita. Maulaga na ita. Kulang pa. Totoo. Kapi naman mamerwisyo, mimiwas kapi naman king marok, mayap ita. Pero sapat ita. Kulang ita. Ita bang anti mo mawaring sasabihan king sarili mo na, kumamerwis yung tao, ala akong pakibatan king hapong Ginoo, ala akong kasalanan, ala akong pakibatan, ala akong sabit kaya, nga mo. Paganaka, uling ala kang peperwisyo ang tao, mayap na ka, alipo. At uling ala kang gewang marok, usto na ka, alimo rin po. Uling ala kang kapeperwisyo ang tao, mayap na kakanita, sapatita. At uling ala kang gewang marok, usto na ka, alimo rin po. Agpangking mi pa sa ebanghelyo, mali pala, ing makanya nakaisipan, ne po. Itang mabanding lalaking linapit king Ginoong Hesus, tutu, alaya pinamang peperwisyon, pero alaya mo namang bebenepisyon. Alaya pinamang gagawang marok, pero alaya mo namang gagawang mayap. Aliwapin naman niyang mamerwisyo, pero ala na yung manggagawang mayap ka ring taong may perwisyo, ban kanita sopa na lang makapagremedyo. Ang kiyang naman po, king biyeta mong moral at espiritual, makanyan mo naman. Ing lalaki, mabandi, king ebanghelyo tamo, migkulang ya, ketang pamanyapat mayap. Umiiwas siya sa paggawa ng masama, pero nakalimutan niyang gumawa siya ng mabuti sa iba, sa kanyang kapwa. Paganaka po, karing balang taong susopan mo, potang mamye ka, potang maging maganaka ka, potang maging mayap ka, then ding manatad ke ka, king banwa. Karing balang susopan mo, karing balang pagmalasakitan mo, karing balang didinan mo, ding taong den, ilang maging gate pass mo, king banwa, ban kanita, melup ka. Amen? Talakad ka po. Sasalbandaya ko, Diyos, sibpang mayupayang tutu, linalang king banwa tiyato, at kang Yesu Kristo, anak ng bugtong, aginuta mo. Pengagliking upayaning banala Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungal dosi nabliang mebye, pepaitas siya banuo, makalukluk wananing Diyos, sibpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabiyampon menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubirang mieding mete, at king be alananga. Amen. ing sabla-sabla, papalyariana, ni nga pong Ginoo, at ayawad tangin kaya, ing sablang malyari king tao, agyamang mamandiya. Karing balang kayaduanan, ngayongan pong maniga po, Ginoo, maging saup dakasanat sikanan. Ulitan niya po. Ginoo, maging saup dakasana at sikanan. Para karing mabandi, banela maging bihag ning karelang kayatinan, nune bagkos ing karelang puso, ya ing maging manimuna rang pibandyan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, maging saup dakasanat sikanan. Para karing bayo pa mong mikukuwalta,
ban era isipan, ingeni akam tandana ing sabla-sabla, ban manatili lang tapat karing-karelang kakaluguran, king panawon ela pamibagwa, manalangin taking Ginoo. Ginoo maging saop da kasanat sikanad. Para karing taong may bating ing sablarang pibandyan, ban era masolong panamdaman, ing payit ning karelang kabilyan, at manatili lang ating mayap apilubluban, manalangin taking Ginoo. Ginoo maging saop da kasanat sikanad. Para karing kalulu, ban ela mayamuyot king pibandyan, at mipagkaluban laking kailangan da at migit pa, manalangin taking Ginoo. Ginoo maging saop da kasanat sikanad. Para king Santa Iglesia, ban ena pahintulutan ing bihaga ning kwalta, nune alang malit ning akit ing kalulu, bilang ing mumunang mayayawos king kayarian, manalangin taking Ginoo. Ginoo maging saop da kasanat sikanad. Iabetala mo naman po karinggay katamong panalangin dating makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring familia ng Sardas at Luz Medina, Trina Yazon, Jaden at Jared Lazaro ating familia ng Dan Pamintuan. At para king anabersaryo ng Kebaytanda, Reverendo Padre Conrad Flores, Nicole Soliven, Annalyn Nukup at Mary Rose de Jesus. At para king especially intentiones na rin St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding Familia Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Rael at June Pamintuan, Khalid Almari, Ana Teresa Esguera, Lolita Mater at Jose Castro. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Maylin Soberano, Bensong Ong Senior, Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Zenaida Taliorin, Pamphilo Verganos, pamilya ng Alvin Esguera, Ryan Francis Lauon, Abner Esguera, Michael Fernando, at ding sablang kapatid tang masakit. At para king pamanantabe at proteksyon ning banalay espiritu king familia ng Ani Razon at king familia dari Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapaynawan daring kapatid tamong meyango na bye, lalong-lalo na de Norma, Amado, Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita Lagazon, Juanita Pingol, Marian, Nancy, Nelson, Cesar, Mario, Rita, Leonida, Wilfredo, Alice, Rita, Felicissima, Luciano, Edsel, at ding sablang kaladwag in purgatorio, at detang alanang makaganakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo maging saop da kasanat sikanan, ngeni po duwan tayong sarili tang kapagnasan. Ginoo ikesanang maging talasuyo rake ring kalulu king yatong sinugat ning pibandyan at kayupayan. Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong Genume. Amen.
Talakad ko po. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, harapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo. Ki kapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba may miglalang, tanggapan mo ing panalangin at ayin, ayayang pangmiking kasalpandayanan at lugod. Manano na sanang iting Eukaristiya, iyatad na kami king kekang ligaya. Itingan po adwan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman na tiliyake kayo, At kaya kaanti mo rin, iyat nayo ring pusuyo, makayat na no King Ginoo. pasalamatan dayeng Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang barati, at numan karino iba Diyos kingalangang katlubos mayupaya. Ing sabla-sablang bage malati at marugul itingan dapat mo. Ing pamanaliwaning panahon kaleldo at kauran, pamintuaning batas mo. Ing tao, may gawaya king kekang wangis, at mi pagkatiwalan king lelangan kambening sabla mong kapagmulalan. Yaw, ing maging talasuyo mo magari king sikluban king lagyo mo, at pupuryan ing kekang ligaya king sablang dapat mo, kapamilatan ng Kristong ginume, pupuriyan da ka, Ginoo, kambering sablang anghel, king karelang daralit ning tula, at ngamingang kakanta. Tunay ka pinbanaloy, bay kay panibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape at may pasalamat yakega. Piraso ne at binyene karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kanan niya, iti ang kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinuwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kay ka, at binyaning kalis karinggiing disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minumko kanide. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Hamibubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban kita may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti, bilang kabi gaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan mi o iba yung kamatayan at pamanyobli ng mebya ning anak mo. Darawon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, kingi kami ngan sanang may sulusulo. King katawan at dayang Kristo ti puna na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Ganagan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugud. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganagan mula naman ding kapatad ming bepaynawan at manenayang subling miye, ading sablang meya nguna biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostola ding sablang santo, isan Judas Tadeo o kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baneng banaon, purian daga at paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan na kambena kaya ibang mayupayang tutulong kagumning banal ay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaan tingalarangga. Nginipon da mga anak ng inampuning kay katamong maya pagino, maus tamong inikaya karingamanong tiro na kay katamo.
Igabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon me. Ban king kasopaning kay kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoming Heso Kristo, sinabi mo garing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia. At pamayapan me ang ponbilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ibakit tapo ngayon may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayong sablang. Payapan po. Diyo yung kay katamong mayap aginu Yesu Kristo, ing kordero ng Diyos, sumilalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaos king apuna ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka. Dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O lubos mayupayang iba, ing katawan at daya ng kekang anak, pagkaluba na kesa ng dake king kayang biye, uling ginuya, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Ing ginuman at iliya kayo, At kaya kaanti mo rin. ito kuyo ring puntukyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. Kristo ating kayang ebanghelyo, alalang kupas manamon kay katamo, eban manintun kuswelo at kapanatagan karing bage at tsuke katamo, karing sarilitang mga lating yato, eman king pamamye maya pa oras king sarili, paulining pamaminto karing kautusan ng Diyos. Nune, tune taping bisang saya king tulang ala ninumang makasamsam kay katamo. Sukatang mabiyasang ibat kang Yesus, munye alang pamanagwanta, karing kay katamong sarili king Diyos, at karing taong makapaligid kay katamo. Deti, ila ring kay katamong pibandyan, at kapanatagan a piluplupan. At manano na sa nanging Diyos, ipagkalub na kay kayo iting kabiasnan at sikanan, at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingip pa, ating anak, ating banalay Espiritu, Amen. ing Santa Misa, miyampang ne, umen ako nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat king Diyos. Maya payabak po kaya kami.